INP Mizo Chanal Clear to te in Zain Chibai le fek ule kan ti thin dan pa ngai angin US election lambok hi ton truma po kan clear ho le anga pathian mit fuk na lam iman thiamem Mizo Christian ten dona drama kan lo support chan mithen khat chuan te chena drama ringot boy pui mai Christmas thu cha soitur te pui nei na nge min lo ti to in karinga masi in dawlain chang danga kan san thei si lova lalpa min hruaina piang hi kan kalna kong tura ruat ani awangin hei kan Christmas thu cha ani ve mai ang chu beram putin beraman ven na ram le an re na puk te chu ahuna voidoi lo tlo to in ran chopek na thleng ma ate po zu thing thi ve rap to thin mai la tun huna lalpa mit fuk na lam swale tha in do na mun America in than boruak kal zel le drama chan chin lo chu thu dang hla dang alang ri lo tlat mai ni dang angin Christmas po kan lom tlan thei chuan lo hi heti taka dona drama tan thanem kan lo ngai na chan hi pathian thu wanga ni contract enge ma mu be se yati kan nimia lova ten heti taka mizoring tu ten vei em kan lo tong trai pui tlat thei na chan po hi lalpa na tho wang chuwani tu man du sakna tlereu an bei sei lo ti man chuak thei lo te kan lom thei thowa me then khat chuan maniram ve hun to e America ti reng lovin pathian thu cha dangte po hi soi ve to la min tian oma ka he thiam khop mai ma se pathian thu hi du hun huna du na zon a ve thei ngut lova aman min ve tir ani lo chuan kan thu ani lova ama thu ani Bible history kan chui le tin pathian hian hun khata mi pakhate mo nam pakhate mo chunga amit alo fuk tir deuh thina Mausia hun lain Mausia chunga khan lalpa mi ta futlat Joshua hun lain Joshua chunga Davida hun lain Davida chunga chutiang zelin Israel ramzim teya kum thum chung pathian fapa alo kal khan khovel pum huwa vek tuna hian khovel pum pui hun in her dang lam me ka hian pathian mit fuk na ber chu dona drama le America rama khwan ni tlat mai chu chuan khovel pum le Mizoram hi menron huap ngal veka swal le tha thim le eng in do na setanalal ram le kristalal ram in do na chu America rama khwan in hat mup maya chu in do na ne na chang zokin khovel chunga rawan rel chun zom don ni Biden an nena chan chuan khovel pum hi Illuminati te control na mi thei fal zual mi tlem te kuta sa khua po nei thei lovin mi mal tin zalen na noi bovin China communism ang deuh din huna khovel pum hi dictator chak tak noya akuna nga chu sakhol ma hruai turaniang Donald Trump an nena chanero chuan khovel hian pathian khongai na po sei hun mangin tun aya pathian tri na le chanchin thapuan dar na boruak zalen alowin honganga communist ram hlo om per China chu atluchia anga Krista ram azau donani China communist dragon puina khera independent ram beisei lovin lalpa pathian hian keini mizo te hi khovel puma ama rong bol turin min choi sang theidon zokani setan hian hun tlem te chuanei to ti a hailova chuwangin he in dona hian nena chan ngei tumin aleng chiat theya piang leng chia in bo chiat thei dan om zong a bo cheta buana ma se chu atluk chiat na tur alo ni sia an king pui Donald Trump hi pathian bel ruat le riak thi ani miawa pathian ina hum hal na sat e mawangin eng tianga na sa po in F2 Democrat hoven communist China thil ti theina zong le tunlai media boom na tin reng mangchung po in achan chezo ka an chang me ka tuna hian an chan chiat sot zia le tran hunan nei lo zia ringot kan soita ani hi Donald Trump an thil ro pui lo thleng tura tiam chu kar ni don lai liam to atiam thil ro pui lo thleng thoi tur ati chu tun thleng hian eng tak ni mo ti in mi ten an la in rin sia ka hei hi ani lo mo tia ngai thei thil thlenga om nol to mai pakhat na chuan mitam takne na ngai dam na pek hi ne thei ome America president khuan sarkar laka thil sual ti tele zel tang hial te po ngai dam theina thui takan na ya
tun naya Lieutenant General Michael Flynn angai dama tramatana mi thatnem ngai berzinga mi ani le ta tun hai le zuala mi som panga angai dam le a voin chanchin thar puan rang ranga mi som ni le paruk dang angai dam le a hemi thom hi ep tu pol leftist media ten ria in a chuan chezongin ama le ma ain ngai dam don aniang a chung kwa angai dam don aniang ten lo ti elvela ma se chung te tel mi lovin republican mi le sa court in thil sual ti a convict te chenin angai dama hei hian grand old party chung kwa in lungrual na le tho ho na bo ruak po siam that pha bei se ani pani na chuan covid-19 riven na vaccine mu chu ani ta hi thil lian tham thleng tura drama lo soilok ani thei mai ome bokana doctor thiam te le medical scientist chin chang riaten hetiang rimak tak en kol le ti dam theina vaccine hi alo pera po kum thum liam ma chuan be sei theini lovang ti in ti retakin an lo puang lok vel khania ma se drama malak na le akai hroina hnuaya thlako chung lekin vaccine an mu chuak tamaya drama phei chuan in thlan ma ngein sarkar ina pompui man a be sei khania asiam tu te nor reng boka ma se in thana achan athat pha bik lutuk hlavin democrat hovin achel khotlai dan zongin an be tawaka in than zo nuwa an be ta chawani tuna hian mi puimak ta doi khat velin kar ni thlingmang lo chung lekin vaccine an laman ta adang le chuan f2 Biden a pol te vote ti ching pen dan an hu chuak chur mai hi ramatan chuan mu the thil thleng lian tham ani ve thei pok ome New York Long Island atanga in than dona ballot paper noi ni le singret le sangret vel zet Pennsylvania lama phurtu driver in pon na te Georgia state chunga vote diglo noi chuang fe an man chhuate tuna Georgia state thunei tu luber Senate Judiciary Committee in Biden atlinga an state official ten an lo puan to anan suit le mek te vote lem le tak en dika thliar hranna vote audit an nei meka drama tling zo ka puan maba ka a om te Wisconsin state a vote diglo noi ni zet manga Biden an lo ti tlinna an state judge ngein anem nge tak te Nevada Michigan Arizona le Pennsylvania state a vote chingpen an mu chua NDT in a report te hi thil thleng lian tham zinga telve theyo ome Pennsylvania phei chuan US Constitution le an mani state constitution dan kalin election thunei tu ten dan lovin vote noi somni le pariat zet an lo thak ti mu chua ania drama team te hian Supreme Court Scotta sa hei hian king me kani ti in Eye Opener News Channel in a report Biden alama hian trang ta ila kan din muna boi thak zok hle ome min dang chep sot mai mol phau thak deu ma se in peto mayang u ti na tura ni to ni mi hring pa ngai dana chuan an jam chetua an thil ti dan hian chal cha ngemo thi suale mon ang to zok ani adang le peka chuan mitinina an soi no martial law puan hi ni US Constitution in thuni na bi ka pek angin hetiang boina na men lo kara hian adu chuan drama hian a puang thei reng to adu le du lo wathu anita tu ma soi sel phak ponilo tun thlenga la puan lo chan hi mirin phak ba ka do thei em wangani aru ka ma do tu bilbar po tongkam thata ka fa chungin a thla liam thei ta ani kha chuba ka kha in thana khan America melma foreign sarkar pathum Russia Iran le China te enin rol thuk zia hairol lovaman chuinan oma America ti chiat tumtu China secret agent te USA a khwan muntina aru kinanin phum chuak vekani ti DNI report chiang taka om to a chumia wangot chuan martial law tluk thothanga chak drama hian a special power mangin in than ti kholo tu dominion call man fek theina order a chua thei reng to boka dan anga a thei chung chu lakal ram adua mase court lamin an thule hla an lo ngai thadu silova atira khan vote ti chingpen na sataka om an ti lai khan an ni chuan chatiang ti chingpen na reng om lo khonge fin fia na po in neyam ni an lo tia mase fin fia na tam tak ne nan the lu chuan an lo en le du der silova
an lo tong pong nol top top chungin tun thleng hian drama chuan thu nei na sang anei te hi ala mang du ri lova hemi tel lova ne na kong in hong hi amutlang vek ne na lang za ngai na alan tir mek lai hian ep2 te CNN fake news te chuan Hitler anga dictator thu nei na mang angin a che theyang perin an la pu tra la khovela maniram lal heti taka za lova musit taka an beiron na sat ang hi Isu Krista bak chu soitur dang khovel history hian an la om lovani COVID relief stimulus bill billion zakwa traman aveto don COVID China virus in kum khat don lai rek chau nu chuan America ramro puyami te point chom dolan lo ngai ve to view maya chom don la sum shomero ana de donani tun maya manatan dollar kluk le ding on zakwa House and pass to chu President Trump lo rem ti pui turin ado kanaron thleng meka he bill turu tak phek sang zeta cha hi tu tak tak mai nan chiar lo han bi chian deuh chuan COVID ne na in lai chin na nei lem lo ram sang Burma Bangladesh Pakistan Venezuela ti vela an project then khatran puinan te America po khoilai institution building sakna ti ang reng vela nia he bill hian America mi puizinga dong thei chin mi pakhat zel in dollar zaruk tan puina dong turati anne dollar kluk le ding on khat lek poina daya abak dollar kluk le ding on zariat som kole pakua te chu engatan zawza ngen ti don ti in Newsmax thupuang tu chon ron zot khau mai le tan puina hi mi pakhatin dollar sang ni tal andon lo chuan ka veto don ti in drama chuan lo vo lok to ni Franklin Graham an tan ala thar le bok USA ka uthan throi tu te zinga Franklin Graham atluka sang ni le som paruka tramata na mi tangkai kha anom chuang lovang mase sang ni le som ni in thada rin anga traman ne na changta mai lo le mainstream media ten Biden a chak zok anga an lo vor chu na sat e mawangin Franklin aril rupo an min hiala Biden a atran wang po ni chuang lovin drama chu ting don ta lo anga bum tu ten lo ti zamin doi o alo chua tamai khan USA evangelical shoi tu te atimang anga theito pinan fuya arong bol zelna ta na poi turani tian thila tholom tho tu ring tu mi puiril ru ati na chuan a Samaritan pars po kiam duak mayang ti po lo om hiala chu hrein Franklin a chuan December ni som pakwa khan thu chuin Donald Trump atran zia aron chang than thar le ta a miril ruhliam tuam tamina omle to ang ti be seila drama tan tu Fox News point Biden hi president elect ti an soitak zelawang ringotin tui taka anchana lo clear thin America mi puiril runa makta doi engemo sa tin an kalsan pha a en tu mi pui an kiam ta ka wangin number 1 din munatangin atlak niam ta doya clear tu an tamdana zira sum lalut tam theile lutna nei an ni sia an tor pha ta ni heti khopian America mi puya drama hi atlana ani in larna mutu ten drama tling le turin an muzel pathian thuwa wanga drama boy pui kan ni awangin politic in do na chungchanga a phena pathian in rol zia mumangli in larna kaltlanga hriat tirna dong tu te thule hla kan thlau thathei ngot lowang evangelical media lamatanga in larna le lalpa o hria chiang taka kan hriat thei china tuna drama hian atam ni na chelle turin an soi deu zelani prophet salverasa prophetic ministry nung taka kalpui tu chuan pathian in ruat ang na thok zo turin drama hian kumli dang khongai na dong le don president hian ne na chang reng to a ne na changin alo chuak don ti thu December ni som ni pakhat khana puang non le ti prophetic alert in a report he in do na hi pathian le setana in do na ani awangin thunei tu le control tu pathianin ne na chan thu Daniel Kolenda chuan podcast a December ni som pakwa khana soibok draman ne na chang don Trump will triumph ti in Mark Snyder chuan November ni som khan US president in than chung chang prophetic word chanala alo puang chuak to boka ton laya prophetic ministry lamakal na tak pastor hang kunimana chuan heram ro pui tak president om tur hi
aru ka than kin hi pathian in min pe don lo khrim ati chu wangin thara watanga hriat na nget le chiang adona wangin Biden hi engti kum ma ne na chang turin angai to chin ngai lo reng in lar na mutu dang te po thu chu masalama kan tar lang nol to a sap ho ringot an ni big lo kan mi zo te zinga lalpa bel nai le tong trai mi te thil mu pani khat tar lang ve hlekila then zolami pilal du omi thingtlang nu mol ve tak tong trai reng mai kholaya aw reng mai poin drama hi atling don ilo thapha nga nge lalpan putra matan min tong trai tir na saltu abaw ruak ton le bei tu te hi anwara thak em fe ma se lalpan ne na chang don ti in akhat to kin min thril renga pitar pakhat atu le afa ten a ming soi chu an khap tat ano pan lai atanga thara wa hriat tir na dong thin chuan phone in miron zong chuaka karma sa December ni som pariat zirtop ni zan khan amu mangnge in lar na ti a hrechang theilo jing lamdar ni le dar thumin kara chiang tak main Biden ate Obama tele an tho pui ho te kha tuya an lo tla a tuyan lo kha ka an lo chuak thei to silova chantu turpon omlo ti thu hi voi thum ngut min thril to bok conservative news channel lun tak mai en kol tu le thopuang tu Dr Steve Tarley chuan covid chom dol na stimulus bill boy puin President Trump chuan a Trump ni na mang tan der to lom ati mia mai ole tuna kan thlir ho le tak kha Dr PCBX siamaziak ania mizo Christian ten Donald Trump kan lo support chan ti thupuya mangin pathian mit fuk na lam iman thiamem ti zona chan na tan tun lai khovela pathian mit fuk na chu US Donald Trump ani ti aron soifia na kan ti thei mai ome ole khir tu zong ten en lo beng war pui nge kan be sei